Nedavno sam šetao Jelačićevim trgom u Zagrebu kad odjednom ugledam hrpetinu konoplje, a među njom Zvonimira Kalića, najboljeg mladog poljoprivrednika u Hrvatskoj. Ako ga uguglate, pronaći ćete na tone intervjua, reportaža i gostovanja u kojima je Zvonimir onaj kojeg se pita. Nekolicina je o tome kako je Zvonimir pjevač, dio se odnosi na tekstove o njegovoj uredno počišanoj kosi, a daleko najveći broj odnosi se na to da Zvonimir Kalić zajedno s obitelji uzgaja industrijsku konoplju na više od 30 hektara površine. Ako sam dobro izračunao, to odgovara površini od 42 nogometna igrališta. Ženim se uskoro, šalim se, ima još vremena, sigurno za te vode, bračne vode. A ako gledamo na žene zaista padaju na mlade poljoprivrednike i ja sam dokaz tome da se može. Najviše padaju dakle na radišnost, dobru volju, entuzijazam, humor dobar. Torbicu sam kupio u jednoj trgovini jednog trgovačkog marketa. Kome su ti dobra pitanja? Ovog najboljeg mladog majstora od motike poznajem već dugo i nikad mi nije bilo jasno kako se usudi nasred glavnog trga prodavati konoplju. I to ne glavnog trga u Nizozemskoj ili Kanadi, nego u Zagrebu, u Hrvatskoj. Naš razgovor bio je prilika da ga pitam u čemu se razlikuje njegova industrijska konoplja od one ilegalne, poznatije pod nazivima marihuana, trava, žiža i vutra. Nisam nikad pušio konoplju, marihuanu. Korisnici reagiraju na način kao, vidi marihuana, kao, jel se to može kao pušiti ovo ono, a onda ja njima moram sve to objasniti, ljudi čujte, to je konoplja industrijska, nema THC-a, to je ono više za zdravlje, ulje, ovo, kremice, čajevi i tako dalje. I dalje dolazimo do trenutaka kad ljudi jednostavno i smatraju industrijsku konoplju pod pravim kanabisom i jednostavno stavljaju u isti koš i onda zapravo na taj način kad vide taj list asocira ih na marihuanu i onda vodimo bitku i dalje borbu s tim, ali ne damo se. Dakle, industrijska konoplja nije za konzumaciju pušenja, nego samo ljekoviti zdravstvene potrebe. Cijela ova priča o konoplji započela je pomalo tužno. Kada se njegov djed Mate razbolio, pročulo se za konopljino ulje koje mu je produžilo život. Nakon što je djed preminuo, Kalići su te 2014. godine ječam na svojim poljima zamijenili konopljom. 5 godina kasnije, Zvonimir je najbolji mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj i očekuje ga natjecanje najboljih mlađahnih poljoprivrednika u Europskoj uniji. I toga jutra stavio je gel na šiške, naprtio torbicu preko ramena i krenuo na posao. A njegov posao je, osim držanja motike i upravljanja traktorom, i prodaja. Kreme, čajevi, krekeri, ulja, med, samo su neki od 30-ak proizvoda od biljke koja mu život znači. Volim prodavati ženama, zato što su toplije, srdačnije su. Njima uvijek možeš i nešto dodatno prodati uz jedan proizvod. Dakle, ako dođu s nekom namjerom, kupit će još drugi, treći proizvod, dok muškarci najčešće dođu sa ciljem zbog određenih stvari ili određenog proizvoda i to kupe. I to je to. Čekaj, naletila je. Tako da najčešće volim ženama i pogotovo kad su mlađe cure u pitanju, strankinje naravno, jer s njima onda uvijek ostvariš nekakav topli kontakt i nekako kliknete i onda Ovaj OPG-ovac i magistar međunarodnih odnosa i diplomacije je otvoren, elokventan i pozitivan. Kod ljudi cijeni iskrenost. Minhen, Makarska, Graz, Ivanić Grad, Brisel, Zadar samo su neki od gradova u koje Zvonimir odlazi na sajmove. O konoplji iz svog Vrpolja priča sa zanosom. Oko njegova štanda uvijek je gužva. A kako sam vidio, sa sjajem u očima gledaju ga i kolegice sa susjednih štandova i slučajne prolaznice iz Nizozemske. Dok smo hodali Radićevom, ovaj diler industrijske konoplje uvjeravao me da konoplja može napraviti čudo, a njegova želja je od svog OPG-a napraviti veliku kompaniju i dići Hrvatsku na noge. Naš ugodni razgovor završio je bećarcem: oj Slavonci, manite se žita, za konoplju sve se više pita.